Batoni ya mwaho wa UDA niyo irerikana gukorwo imunditie mwaki ngari ino muthemba wa Toyota Prado ya mutongoria wa kiama kia DAPK Eugene Wamalwa. Giko giki kihanikire thutha wa miaho ino iri ya giuteti gucemania na aria manjiriirie bara aikari ma matambura gukorwo ni ateti. Vijana wenye wanafaa bunduki, kuna wale hata wanakuja na mampini, si hatuwajui. Mpaka mwenyewe kiongozi mwenyewe amefalia, lakini tunamjua. Awachane na hii kura ni ya Malava. Hii kura yuko Miasi. Walikuwa ni kikundi kubwa ya magari mingi sana. Magari more than 10. Na wamekuja na mampini na bunduki. Mipini, mabunduki. Sasa katika harakati na Eugene Wamalwa walikuwa wamesimama kwa barabara. Hao walisuka tu na kuanza kupiga watu nini, na mtu mmoja tulimspot. Aikari mwena uyu matariirie ati mbere ya ngari iyo kũmundio mwaki, andu aria mekwihithite maũthiũ mao metharire na mathanduku meri kuma ngari-inĩ iyo. Ciiko ingi iria ihanikire ni igeria ria gutharikira muhuraniri na kiama kia DAPK Seth Panyako hamwe na mutumia wake thutha wao kuingira mukawa-ini wao na gutharikira aruti a wira na guthukia ngari kuria riu amwe a aruti a wira acio riu mari hatikaine thibitari. Seth Panyako atariirie ati ona thengia wa igeria riake gwetha uteithio kuma kuri afitha a borithi gutire ikinya ona rimwe rioirwo. Person who attacks your driver, your personal driver, injures him, is a person who is coming after your life. I have no drivers speaking today. My driver has been grievously injured. I have many of my employees who work at the hotel. 10 so far we have seen. One is still in theater as we talk. Panyako augite riu muturire wake uri hatikaine na thirikari niyo irabangire jama iyo ya kumutumira nyanake niguo cinyitanire na ateti kuma miena ingi ngurani. Hindi-ini iyo muhuraniri na kiama kia UDA David Ndakwa augite we nowe ukoretwo athingatite thayo na ndari arakuruhanio na thogothogo o ciothe. Violence is not with me. Mine, I have sold manifesto to the people. I have gone to them. They have told me their issues. I have told them what I can do for them. Mutongoria wa kiama kia DAPK ni akomithitie ciiko ici irahanika mwena ucio wa Malava cia guthoga githurano na kuhotomia thayo. Ona kuriona uguo maafitha a borithi ni macokire mahoreria ngahiha ici indi ciuria no cireyumiria hihi no ungikorwo ubangite kuruta thogothogo ici hindi ya ithurano. The tool of violence, the violence visited on our candidate directly, is meant to create the environment, conducive environment for voter staffing and voter suppression. Handu-ini ha Inoro TV, jitagwo Dan Chege.